batwereka ukuntu twese tugomba kubana neza abakongomani twirwaneho irenganura umukongomani wese umushi umunyamurenge umufurero umubembe n'umunyindu twirwaneho icurwanya irarwana ivangura kandi cyane cyane igashigikira amahoro y'ubumwe. Shefu, intego cyane nyamukuru y'inama yabaye mwari komiga kubiki? Intego y'inama niyo gushaka ukuntu abantu twicara twese turabakongomani tugira amahoro duture mu karere twese turi amahoro nta kibazo se. Nukuvuga ngo iyi misozi ya gakondo yarahagurutse iraterwa uko ihaye iterwa ubwo uko duhaye turaswa za katyusha abandi ko barahakana ngo ni ibinyoma izoga uko gatwe turi kuri tere. Ese none nkuko bohakana ese uko bohakana kw'indege ninde wohakana kw'indege itarasheje umuntu kwitanganga kwitari yaje kwangiza? Ese indege yari yaje gukoshanya? Ese yarije gusaba umugeni? Ese yari ishoreye umugeni? Yarije kwangiza kubugufi. Nukuvuga ngo ico dushaka kubwira twebwe abantu bavuka muri gakondo nukuvuga no kugaruka ku mugozi umwe. Bakagaruka tugasubira ku mugozi umwe tukagenda urugenzi rumwe tukazinduka urugenzi rumwe. Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi bavandimwe mudukurikirana kuri radio na televiziyo Minembwe TV. Turi murenge mu karere ka Minembwe kuri komine ya Minembwe. Uyu munsi hari inama yabaye y'abayobozi b'akarere harimo abashefu. Twagize amahirwe yo kubana n'umuyobozi w'abashefu mu karere ka Minembwe. Uratangira tubwira amazina? Sawa, muraho journaliste. Yego. Jewe nitwa Shefu Semahoro Karaha. Yego. Mukuru w'abashefu ba Notabule. Yego. Uyoboye hano muri Minembwe. Yego. Twakoze inama n'inama nziza ishakisha ukuntu twogira umutekano muri kano karere. Yego. Ikibazo twagize ni ikibazo c'indege. Yego. Yaje guharibisha. Yego. Iyo ndege turavuze ngo dutakiye amahanga. Yego. Adutabare kuri iyo ndege. Uwo muntu waza kurasa hano mu kibuga cy'indege akarasa mu baturage yaraharibishije yakoze ibintu byinshi cyane amazu yaraharibitse. Ibyo bintu dusabye ubuyobozi kuko amahanga agomba kuturenganura. Nta ntambara yari hano ntayo nimwe yari hano. Ntacyo twayobewe ikintu cyo kuza kurasa abaturage hano ariko hatari ikibazo nta ntambara yari hano. Tukaba dukeneye ngo baduhereze uburenganzira turabakongomani tugomba kuba amahoro nk'abandi. Ibindi bihugu byose ni amahoro ariko nta kibazo dufite hano muri Minembwe. Twari dufite amahoro ariko iyo ndege yatuzaniye ikibazo. Iyo ndege dusabye amahanga kuko bamagana turayamaganye. Abaturage ba Minembwe twamaganye iyo ndege turayamaganye. Shefu, intego cyane nyamukuru y'inama yabaye mwari komiga kubiki? Intego y'inama niyo gushaka ukuntu abantu twicara twese turabakongomani tugira amahoro duture mu karere twese turi amahoro nta kibazo twese dukorane nta kibazo dufite hano. Dushakisha ukuntu twoba mu karere kacu dufite amahoro duhaye dushaka ubumwe bw'abaturage bose kandi dukora isuku dukora n'amasarongo dukora n'ubuhinzi dushakisha ukuntu twobaho. Shefu, dore ko uri umuyobozi w'abashefu mu karere ka Minembwe, ese niwe butumwa ushobora gutanga kuri radio na televiziyo Minembwe TV badukurikirana? Twebwe icyo dushaka turashaka kuko bo dushakira umutekano badushakira umutekano twebwe tugira amahoro muri kano karere. Urakoze. Turabashimiye. Sawa. Yego, ku rundi ruhande kandi twabanye n'umuyobozi w'akarere k'Irundu. Uratangira tubwira amazina? Amazina nitwa Bikinomikabo nkuko bivuze ni umuyobozi w'akarere k'Irundu. Shefu, uyu munsi habaye inama y'abayobozi b'akarere. Sinzi rero intego cyane migagaho kubijanye n'iyo nama. Inama urakoze munyamakuru. Inama ni inama ya mbere dukoranye n'ubuyobozi bwa Twirwaneho. Yego. Cyane twari twiga amapo cyangwa urudere du jour hariho nka majambo 3 yo kwiga. Yego. Ijambo rya mbere babanje kwihanganisha abakongomani mu karengane bagize mu gihe kirekire abakongomani bose muri rusange. Yego. Kwicwa, kwangazwa, kunyagwa ibyabo. Yego. Ijambo rya kabiri kwari kuvuga ngo batwereka ukuntu twese tugomba kubana neza abakongomani twirwaneho irenganura umukongomani wese. Yego. Umushi umunyamurenge umufurero umubembe n'umunyindu twirwaneho icurwanya irarwana ivangura kandi cyane igashigikira amahoro y'ubumwe bw'abakongomani. Yego.
ijambo rikurikiraho batubwiye ko tugomba guhinga kugira ngo turwanye inzara. Urabona abantu babaye mu mpagarara birwa ku misozi ngaho indege ko zirabarasanga amasasu karabarasa bigasara bigiye kubarangaza ko batoshukora imirimo yo guhinga. Baravuga ati mugerageze guhinga niryo terambere rizodufasha kurama, niyo ntambara ikomeye cyane kurwanya inzara. Amajambo ni nkayo bwana munyamakuru. Shefu, abaturage bafite impungenge cyane y'iki kibazo cyabaye ubushize cy'indege, ese cyo hari icyo mwakivuzeho? Ikibazo cy'indege twakivuze kuko cyahamuye abaturage, cyahagaritse ibikorwa byinshi, abana ntibiga, abaturage ntibatekanye, nubwo nyine bavuga ngo bahinge ntibatekanye kubera impamvu bitekereza ko buri mwanya indege ishobora kuza. Ariko batubwiye ico kibazo si cacu, ibo bako baragikurikirana, twebwe dukora ibyo dushinzwe ico kibazo bazogikurikirana. Shefu, nanone ibyo ari zose hariho ubutumwa bujanye n'amahoro ushobora guheza abaturage n'abandi ndetse batukurikirana kuri radio na televiziyo Minembwe TV? Sawa, urakoze. Ubutumwa dushobora gutanga nuko twihanganishije abakongomani bose muri rusange kuba twarahuye n'ibyago bingana gutya, kuko twabivuze nyine ibyago si ku banyamurenge gusa, ibiri no kubashi n'abafuro n'abandi, kubera ubuyobozi bubi bwaduteranije. Tugakangurira abakongomani bose kuza tugasura tukegerana tukabana mu bumwe n'ubwumvikane, nibyo bizotuzanira iterambere rirama n'amahoro arama. Kandi dusabira abantu bari kure batekereze gufasha abantu batuye imisozi miremire, kuko urabona bunyine turi mu kaga, ntidufite inzira ishobora kutuzanira umunyu, amavuta, isukari. Muziko isukari cyane yari beshe abantu bino n'umunyu. Ico kintu barebe ukuntu bogerageza kubikidufashamo kuko abaturage baragowe. Shefu, sinzi ababaye muri inama nanone ya none? Ababaye mu nama harimo abashefu, hakabamwo n'abasaje, nibo bari mu nama. Radio na televiziyo Minembwe TV turabashimiye. Murakoze munyamakuru. Imbere ya kamera zacu kuko mubibona turi kumwe n'umwe mu ba notable bitombwe. Uratangira utubwira amazina? Muhire Mudagire Meshaki. Shefu, uyu munsi habaye icyicaro cy'abayobozi b'akarere, abashefu bari kumwe n'abasirikare batwigwaneho, ngire ngo nico cyicaro cya mbere cyabaye. Nibiki cyane mwigaga shefu? None yari premier contact, twaganiriye neza, batubwiye ijambo rya Mpore ari Pole, no gukomera kubana n'abantu mu karere byagenze neza. Twumvisa gutangira kubana neza twese amoko yose, ibo ntibafite amacakubiri, ntibafite kurenganya umuntu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bisha kandi byiza kandi dukunze kandi twashatse. Ati noneho rero batuganiriza amagambo menshi, batweretse gutangira kubana neza n'amoko yose, gukora ibintu by'amasuku, gukora ibintu by'amasarongo, gukenera kuzamura akarere kacu neza no kugateza imbere. N'abashefu kuza bagenda baganira n'imihana yabo neza. Shefu, abaturage ba Minembwe bari bamenyere bano basirikare basanzwe, bano ba FARDC, habaye amatarakaseri menshi, ngire ngo amatarakaseri urayumva? Turabyumva. Habaye ibintu by'ihohoterwa byinshi. Aba basirikare bagereye hano batwigwaneho, ese ni gute mubibona? Aba basirikare batwirwaneho nta kibazo. Nta kibazo. Ni ukuvuga ngo abatageraga ahangaha brigade yabaga barahagera, baraca mu muhanda. Ni ukuvuga ngo umuhanda wose turawucamo neza, amasoko ararema tugatambuka neza. Ni ukuvuga ngo nta kibazo kiri aha hanze cyokora kuri twirwaneho. Ni ukuvuga ngo usibye ko twarahuye n'imboga mbi, bavuga ngo imboga mbi ngo ntizazishira mu kabza ngo mu nkono, ariko zirasa naho zitangiye kugashiramo. Igicu kibi cyatuvuyeho, umusenyi mubi watuvuyeho, isatumba n'ingegeri zatuvuyeho. Ni ukuvuga ngo abari barazanywe bose kuzamara ubwoko ino ku misozi, Imana yabadukuyeho. Kandi kumanywa pana nijoro, kandi apana mu rukerera, barongoye ni saa 6, 7, 8, 9 bararongora, Imana ibadukuraho. Kano karere ubu ni ukuvuga ngo abantu bose bameze neza. Shefu, abaturage nanone baracafite impungenge zino ndege, kuko mubizi ubushize ku Kiziba hari ibintu byabaye bidasanzwe, abaturage biriye mu bihuru,
amakanisa arasenyuka ibi bintu ntacu migeze mubivugaho shefu ibyo ngibyo byo ntibzobura yego nukuvuga ngo satani hari ahandi nigeze kubivuga satani ibihe byose izwiho rigerageza umukristo yego nukuvuga ngo iyi leta ya Kisekedi yego iyi FARDC yatuvuyeho yego iyi yagize imyaka igera ku 8 tubuza amahoro aba badutemaguriraga abana mu birara ababisha abagore babatema amabere ababisha abana babatema ibiganza nukuvuga ngo twatangiye baturasa za karibre amaesimuji amafare baroha amagenero yari yaraje muri iki gihugu akazarasa za katyusha abagore bagasukina none ndiborikaga kuzana indege nayo reka ikandagire mu Minembwe naho hazaba amateka ayo nayo nandi mateka yaraje yangije ku kibuga yangije amazu amakanisa arasadagurika abantu nyine impungenge ntizobura ariko rero ivyo byose izuba rizava hari ikibazo abantu bibaza kuki indege iza ku kibuga cya Minembwe ibibuga ari byinshi birahandi kuki indege iza ku kibuga cya Minembwe ikibuga cya Minembwe nibirya tuza tuvuga ngo iyi guverinoma ni nkaho yari ishaka kuzodukorera genocide iyi guverinoma ya Kisekedi n'abambari bayo bakorana nawe bagume bumva aya makuru ni nkaho yari irari izadukorera iyo tutaja kugira nyine twirwaneho ese tubaze nimba kugira ngo indege zize kurasana muri Minembwe yego ese kuri province Bukavu kuri province Bukavu yego ese tihari ntiyafashwe yego leta Kisekedi ntiyahunze yego guverineri ntiyakamba agenda kamba ntageze Buvira yego simbizi se Buvira ni bufatwa nukuvuga ko yari guverineri wa Sud Kivu ari mena mu mazi se arasanga guverineri wa Tanganyika ayo nayo nandi majambo nayo tawo ayumenye hayarora yego cyakora yenda nawe azakukaga i Burundi kuko barasaga n'abafatikanyije ariko nashika ntazabaga we guverineri yego niyo narimbajije ese indege kwitagiye kuharasa ese Bukavu ku cicaro gikuru cya province ntiyafashwe yego ntiyagombowe kugombowa ntibahafashe kugira ngo ize mu Minembwe yongerize mu Minembwe iruize ku kiwanje urumva ko uyu muntu warasi kiwanje yego hanyuma chef abantu barifuza ubutumwa bwawe ufite amateka chef ufite amateka waravuze ngo hano hanze hari amajambo yarahari singaya saya y'indege yaragaragaye hari n'ibindi bikorwa gikora gahunda y'imfashanyo yo kubiri yo niyo wayizanye hano mu karere ka Minembwe hanyuma ubutumwa ushobora gutanga kuri Minembwe TV nubuhe ubutumwa bwiza mwanditsi w'igitabo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni ariko reka tuvuge nk'abantu twebwe ni ukuvuga ngo ubutumwa twoheza abantu nibareka amacakubiri yego abantu nibareka amacakubiri ni ukuvuga ngo twahagurutse ni ukuvuga ngo iyi misozi ya gakondo yarahagurutse iraterwa uko ihaye iterwa ubwo uko duhaye turaswa za katyusha abandi ko barahakana ngo ni ibinyoma izoga uko gatwe turi kuri tere ese none nk'uko bohakana ese uko bohakana ku indege ninde wohakana ku indege itarasheje ubundi kwitanganga kwitari yaje kwangiza ese indege yari yaje gukoshanya ese yarije gusaba umugeni ese yarishoreye umugeni yarije kwangiza kubugufi ni ukuvuga ngo icyo dushaka kubwira twebwe abantu bavuka muri gakondo ni ukuvuga ngo kugaruka ku mugozi umwe yego bakagaruka tugasubira ku mugozi umwe tukagenda urugenzi rumwe tukazinduka urugenzi rumwe tukaza kera kose ni wacu muri kutime umushyitsi yahoraga arara bakaje kumubaza amakuru bamaze kumufungurira ni ukuvuga ngo aya magambo yo kuvuga umuntu yaje kuvuga agasamira umwanzi yaje kuvuga ngo nta kibazo ngo ibyo baye bavuga ngo ni ibinyoma izuba garizava kandi gaya magambo tuza tuvuga gejo tahaye gashira yego ese mu gihe uzovuga ngo mu Minembwe nta kibazo kigeze kibayo harishwa abagore kuri izi tariki harishwa abandi bagore kuri izi tariki harishwa abana bakaza batemagurwa indege yararashe abana b'abakobwa brigade zaragiye zirasa abana b'abakobwa yego muravyibuka umukobwa hana mwana w'umukobwa wa hano mu santere n'uwa chef rw'idegembye bariko baterwa amabomba n'umukuru wa sekiteri y'Ubuvira waruzinduka abana bahungaga abana baheze kuri Noel
none gayo mateka wewe wamaruka yahakana ese ko wayuhakana abantu barapfuye batakihari kandi bararashwe na brigade none suzohakana ariko ibyiza umuririmbyi yaravuze ngo kama rafiki wakosa tutaamini tu Yesu rafiki mkuwa matabakia daima nukuvuga ngo nubwo twoba twarageze kure ariko twese ni mureke dutahe tugaruke tuje muri gakondo dusubire ku mugozi twamagaho dusubire mu rwego rw'ubufura bw'abanyamurenge amacakubiri n'umuryane tube tuyaperetse hari umuvuga butumwa nigeze kumva ngo avuga mu teologiya bene kubavuga aravuga ngo umunsi ngo kwinjira w'inkuge ya Nowa ngo murabizi neza ko inzoka n'umuntu zashakanaga kwicana murabizi ko zari umungu n'intama zitobana ariko uwo mukomantere uwo muvuga butumwa yigisha aravuga ngo umunsi wo kwinjira bariko gabinjiza ibintu bibiri ngo babwira umungu ngo kwinjira mu nkuge ni kubuntu kwinjira mu nkuge ni kubuntu ngo ariko icitonderwaho ubusizamerwe hanze kuko n'intama zari zigiye kwinjira inzoka nayo ubusizamerwe hanze kuko umwana w'umuntu ga nawe yaragiye kwinjira kuko ariko hinjira bibiri aho ni hari amwitangiriro abazakenera bazabisoma ariko rero ngo aje kuvuga ngo icitonderwa ijambo ryiza icitonderwaho amerwa basigaye hanze abantu babanze babe mu nkuge nukuvuga ngo abantu bariko bashaka ikizavamo indi mbuto bibiri nukuvuga ngo natwe amakuru y'amacakubiri tube tuyarambitse hasi niyo merwega aya macakubiri ga yose gagenda avamo ni kuri yaga Yuda yari yazanye amacakubiri ari yaga yaramerwa zijyaga zari imbino zari inyungu nukuvuga ngo rero aya macakubiri yose twahagurukanye mu bwoko bwacu tube tuyarambitse hasi kuri radio na televiziyo Minembwe TV ijambo rya nyuma ushobora kuvuga unasezera abatwumva bose nukuvuga ngo turababwira yuko mu rwego rwa gakondo ya Minembwe twirwaneho irahari ifite ikibazo n'umuntu wese abubwoko fulani nukuvuga ngo iyo ifite abantu bose kubiyegereza nukuvuga ngo ico tubwira abantu umwanya wo gutaha muri gakondo nguyu nimba waragiye muri Norvege nimba uri muri Amerika umwanya wo gutaha kwinuta henda nimba ako wabonye waramaze kubona iyo ngwino umwanya wo kubaka gakondo y'umurenge irabaye kandi tuza tunabashimira neza ko abantu muri za diaspora bagiye bakora assistance neza yo kurwana ku bantu ari abantu b'impunzi aka karere kigeze gufungirwa za Mutambara za Rurenge ngo badufungire tuzicwe n'izara ariko Imana izana indege